Na državnom imanju. Na periferiji grada, među istrganim tankim šumarcima i nepravilnim površinama jalovog sivog peščara, prostire se kao oaza neveliko državno poljoprivredno imanje. Prijatno iznenađenje i odmor očima pruža dolina sa obrađenim površinama, dugim i pravilnim linijama rasadnika, sa poljoprivrednim zgradama i belim kućama za stanovanje. Tu živi 15-ak porodica i svega dvojica samaca, Era i Mikan. U tom malom svijetu od 60-ak duša dešava se sve ono što se dešava u velikim zajednicama, gradovima i državama, sve od ljubavi do mržnje, od divne nesebičnosti do bezdušnog iskorišćavanja, od podlosti do veličine, od najveće hrabrosti do kukavičke plašljivosti. I najizuzetnije sudbine svijeta imaju ovdje svoje kopije u malom. Tu se djevojčice truju sodom zbog slabih ocjena u školi, radnički sinovi polažu doktorat filozofije i objavljuju to u novinama. Bosonoge žene beže u košulji kroz prozor pred mužem koji ih u pijanoj, bezrazložnoj ljubomori goni nožem. Dobri i veseli stari parovi proslavljaju zlatnu svadbu među sinovima, kćerima, unucima i praunucima. Ambicije i tu truju ljudima živote i međusobne odnose, mržnje tinjaju godinama, velike ljubavi niču neočekivano i gase se sporo i žalosno. Ukratko, tu ima pomalo od svega što inače među ljudima biva i što ih vezuje ili dijeli, podiže ili satire. Od te zajednice izdvojit ćemo ona dva i inače izdvojena samca. Era je čuvar voćnjaka i rasadnika, snažan, a sav zgužvan i rašrafljen. Zelena uniforma nabijena mesom. Na nogama okorele ogromne cokule, u ruci kriva i ćoškasta toljaga sa čeličnim šiljkom. Ono što na tom krupnom, rasklimanom čovjeku najmanje privlači pažnju, to je lice. Crveno i nezdravo. Iz njega strče riđi, rijetki čekinjasti brkovi i palucaju dva zrikava, jedva vidljiva oka nepravilna oblika i nečiste beonjače kao dve nemirne i opasne žiže. Takav, tvrd na riječi, nesposoban za osmejak, on živi tu među ljudima svojim kurjačkim životom. Sam sebi kuva, sam se propira i krpi. Po vazdan tromo obilazi i nadzire staze leje, voćke i cvjetnjake, iako se ne vidi uvijek zašto to čini, od čega ih štiti i od koga ih brani. Era je penzionisani žandarski narednik, a u penziju je otišao nešto pre vremena. Pričalo se da je penzionisan ne samo zbog prevremene slabosti i skleroze, nego i zato da ne bi morao odgovarati pred sudom zbog nekih naročito surovih postupaka sa apsenicima. Mikan je krupan mladić velikih plavih očiju, ošišane glave, snažan i dobroćudan, ali vezana duha i nesnalažljiv, zadovoljan i sa najgorim mestom i najskromnijom zaradom. Od dana kad je izgladneo, pocijepan i bez urednih isprava došao odnekud i zaposlio se na ovom imanju, on je dodeljen kao neki pomoćnik čuvaru Eri. On ispravlja sitne štete koje voćnjacima i vrtovima nanesu ljudi, životinje ili vremenske nepogode. Era naređuje i nadzire, a on radi, čisti jarke, popravlja ogradu, doteruje živicu. U stvari, njegov je posao da sluša Eru. To je počelo već prvog dana kad mu je, ne gledajući ga, rekao muklo i tvrdo: "Uzmi lopatu pa ajde za mnom." On je skočio kao da je bičem ošinut i krenuo za Erom, podešavajući svoj hod prema njegovom. A već poslije prvih koraka činilo mu se da osim onog ispred njega, još po jedan takav Era ide i za njim i levo i desno od njega.
Nema skrivanja ni bežanja. I od tada on živi vezan za Eru pod senkom njegove volje i vlasti i onda kad ništa ne radi i kad mu nije na očima. Svojim kratkim, ponajčešće jednosložnim zapovestima koje više liče na režanje preko ugašene cigarete, Era naređuje šta treba da se uradi, a mladić to izvršava bez riječi i pogovora. Samo s vremena na vrijeme baca bojažljiv pogled put svog starešine, koji ga ne vidi i ne primećuje. Ubrzo se između njih uobičajilo da mladić obavlja za Eru sve sitne poslove, cepka mu drva, loži vatru, mete sobu i to uvijek sa osjećanjem nelagodnosti i straha. Da je nešto propustio ili naopako uradio, uvijek pod teretom upornog i prezrivog Erinog čutanja. Svijet se za njega sve više svodio na onih nekoliko staza u rasadniku, na štalu i na susrete sa Erom. Tu i nisu više bili odvojeni susreti. Njemu se činilo da živi u stalnom dodiru sa Erom i u snu. Era je odlazio rano na spavanje, ali zato se rano i dizao. Često se dešavalo da još prije zore stigne u štalu, stane pored mladićeva loga i probudi ga bez riječi i dodira samim svojim prisustvom. Čim otvori oči, on ugleda nagnutnog starca i džipi. "Čmavaš, a?" kaže Era i u isti mah okreće leđa i izlazi. Mladić se brzo oblači i trči za njim, ali on ga više i ne gleda, niti mu daje neki posao, nego prolazi pored njega kao da ga ne vidi i ne poznaje. Prava i najveća muka tih Erinih nepredvidljivih i zlih postupaka i jeste u tome što muče, unižavaju i mrve čoveka bez smisla i vidljive potrebe. Svi ostali na imanju i ljudi i žene voleli su krupnog, bojažljivog i do maloumnosti poslušnog mladića. Govorili su mu da je Erin sejz, šalili se na njegov račun i saželjevali ga u isto vrijeme, a on je obarajući oči izbjegavao svaki razgovor o tome. Samo bi se još više bojao svoga starca i svega onog što bi on mogao izmisliti i uraditi. Naročiti Mikanovi prijatelji bila su mnogobrojna radnička deca. Dečaci i devojčice iskupljali se oko njega i često se igrali sa njim kao sa nekim velikim, a dobročudnim psom rundovom. Vešali mu se ovrat i tražili da ih vozi ili nosi. A on ih je uvijek primao, ispraćao sa osmejkom, popravljao im igračke i rezao svirale od vrbe i pucaljke od zove. Često su i zloupotrebljavali njegovu dobrotu, ali on je redovno popuštao njihovim čudima i nestašlucima, obzirujući se samo da ga Era ne bi vidio i izgrdio. Jednog dana Mikan je ubacivao seno u štalu. Radnici koji su stovarili seno sa kola bili su dužni da ga i ubace u štalu, ali oni to nisu uradili. Zovnuli su Mikana vikom i prijetnjama ga naterali da on to učini i otišli. Mladić je ostao sam i počeo da ubacuje seno. Tada se pojavila Maca zvana Dulek, sedmogodišnja kćerkica mehaničara Joce. Snažna i punačka devojčica, očigledno željna igre, začekivala je Mikana, a on je odbijao dobročudno sve njene pokušaje, hitajući da ubaci seno. Devojčica je naviljivala zaskakujući se na njega časa jedne, časa druge strane. Najposlije on je odbacio za trenutak vile i počeo raširenih ruku da se brani od njenih zaleta, smejući se i sam na sav glas. Igra je bila prosta i uzbudljiva. Devojčica bi se izmakla nekoliko koraka, zatim bi se zatrčala i uz kliktav smijeh svom snagom i cijelim tijelom udarila u Mikanove široke i razdrljene grudi. On bi sklapao ruke oko nje, ali ona bi se odmah izmigoljila, odmicala od njega i to svaki put za korak dalje
i u trku opet se bacala na mladića koji bi je sačekivao raširenih ruku. Teško bi bilo kazati ko se slađe smeo, devojčica ili Mikan. Mala je bila glasnija. Oni su se sudarali, odbijali i privlačili, zaneseni i obnevidjeli pod radosnim pljuskom svoga smeha. Od te igre sve što je oko njih stalo da se mijenja. Goli i posni predeo oko štala ispunio se žuborom i šumom nekih česama i potoka, zelenilom voćem i bogatim cvatom. Oko njih se širila radosna atmosfera koju je stvarala igra i koja je sa svakim novim trkom, svakim sudarom i poklikom bivala sve bogatija i opojnija. Igra se ponavljala u svojoj slatkoj jednoličnosti sve dok u jednom trenutku Mikan nije pokliznuo od sudara i pao nauznак u gomilu sjena koja je ležala iza njega. Mala je, zacijenuta, legla po njemu, a zatim počela uz pobjedničke povike da ga zatrpava senom. Kad se najposlije odbranio i ustao, mladić je podigao devojčicu sa kosom punom sena i upravo htjeo da joj kaže da je dosta te igre i da ga sad ostavi da dovrši posao, kad mu se pogled susreo sa Erinim pogledom. Ispustio je devojčicu koja je odmah pobjegla, otresao sa sebe vlatić sjena, prihvatio vile i nastavio posao. Radeći, osjećao je na sebi Erin pogled kao vatren teret. Ne mogavši izdržati duže, spustio je ruke niza sebe, okrenuo se i podigao oči. Nepomičan i krut, kao da je isečen iz lima, čovjek u zelenoj uniformi, sa nisko nabijenim kačketom stajao i gledao sa svojim nevidljivim, oštrim pogledom između stisnutih kosih očnih kapaka. Mikanovo lice do maločas zažareno od igre i smijeha preblijedilo je naglo i postalo bijelo kao papir, dok su na njemu još sjale kapi neosušenog znoja. Oči, koje nisu mogle dugo izdržati taj Erin pogled, lutale su tražeći objašnjenja izlaza, a usne su podrhtavale nemo. Bilo je neizdržljivo, izgledalo je nemogućno, pa ipak je sve trajalo i ko zna dokle bi tako, da se Era nije sam pomaknuo s mesta, okrenuvši se sporo oko štapa na koji je bio oslonjen kao oko osovine i odgegao bez glasa i riječi. Mikan se najposlije pribrao i stao da ubacuje seno kao uzetim rukama. Po svršenom poslu on je bio umoran, pa ipak nigdje nije mogao da nađe mira. Plašio se susreta sa Erom, ali iščekivanje praćeno slutnjama i nagađanjama bilo je još teže. Izmišljajući neke poslove i lutajući oko zgrada, on je u stvari tražio taj susret. Ali ništa nije pomagalo. Era ga ne vidi i ne čuje, čak ga i ne izbjegava, nego prolazi mimo njega kao da i ne postoji. Ne priznaje ga za živo ljudsko stvorenje, vazduh, a na starčevom licu od gnječenog mesa ne može se pročitati ništa do tupog, tvrdog prezira svega oko sebe. Nekoliko dana trajalo je to mučenje. Mladić je svršavao poslove na koje bi mu Era ukazivao svojim krivim štapom, a da ga pritom ne bi udostojio ni riječi ni pogleda. Jednog dana, kada je na ručnim kolicima prevozio neku sasušenu ciminu, Era mu priđe, zabode štap duboko u sivi snop i progovori sporim, neprirodnim glasom odnekud iz glave. A ti tako, dete, a? Mikanu klecnuše kolena, a Era produži put mrveći suvu zemlju gvozdenim šiljkom svoje toljage. Istog dana Era mu je sedeći pred štalom na mjestu one zlosrećne igre rekao opet tako uzgred i neočekivano, govoreći kao automat, više za sebe
i odvajajući rečenicu jednu od druge. Pokušaj silovanja maloletnika. 4 do 5 godina robije ako te prijavim. A što opet da te ne prijavim? Mikan je gledao u svoja bosa velika stopala i ogorčen i zgranut besmislenom optužbom, sav u plamenu, pitao se šta može da bude zlo i zabranjeno u onoj uzbudljivoj igri sa Dulekom, u raskošnom smijehu i kratkotrajnom strujanju radosti, i kakve veze ima to sve sa robijom i sramotom. To pitanje je postavljao sebi i docnije nedeljama, mesecima, i uvijek je dolazio odnekud isti dvojak odgovor. Prvo, nema nikakve, a zatim odmah u istom dahu, ima, ipak ima. Krivica, robija i misao na robiju, to je era. Od njega dolazi sve zlo, a od toga zla on ne ume da se brani. Kao i prvog dana stalno je pomišljao da se objasni sa Erom, da odlučno odbije njegove ružne pretpostavke i prosto, iskreno, raščisti stvar jednom zauvijek. Ali čim bi se sreo sa njim, sve su te misli prestajale i on nije nalazio riječi ni snage da ih izgovori. U robovanju Eri i strahu od njega prolazili su Mikanu jesenji i zimski meseci. Između sebe i ostalog svijeta stalno je video i osjećao kao neprezirnu i neprelaznu prepreku ovog starca, koji je sada za njega iznačio svijet. Noću je budan snivao da beži od Ere daleko na drugi kraj svijeta, gdje čuvar, onakav težak i razglavljen, ne može nikad stići, gdje takvih ljudi uopšte nema, a danju bi se neprestano vrtio oko svoga mučitelja, koristeći svaki povod da mu se približi i da na njegovom licu, iz njegovog govora ili po njegovom držanju zaključi čemu može da se nada, šta Era misli i namerava i kako je prema njemu raspoložen. Kao omađijan mislio je sada uvijek isto. Ako se nasmiješi ili bar me pogleda, bit će sve dobro, vrlo dobro, ali nikad ni pogleda, ni osmijka. Svojim odsutnim pogledom koji sve vidi, svojim mračnim metalnim ćutanjem koje sve ispunjava i sve guši, Era je bio teži od misli na robiju, valjda i od robije same. Ćutao je tako nedeljama, a onda bi odjednom potpuno neočekivano progovorio kratko i krto, i to uvijek najtežu i najcrnju riječ koja se mogla očekivati. Sede tako na klupi pred kućom i jedu. Decembarski je dan maglovit i prohladan. Vrijeme kad se na imanju kolju svinje i svuda širi zadah toplene slanine. Era jede veliku obarenu džigernjaču, a Mikan pregorele čvarke sa vrućim hlebom. Pošto ispraznio svoju kobasicu do pola, starac zasuka crijevo na nju i onaj ostatak dobaci mladiću koji ga brzim pokretom poslušno uhvati u letu. Jedi, robijašu. I odmah se diže i odge ga dalje, a mladić ostade zbunjen i posramljen, držeći daleko od sebe ono parče kobasice, kao da je otrovano. Pa opet 2-3 nedelje ćutanja i negledanja. Za to vrijeme Mikan se klonio ljudi, izbjegavao naročito decu i igre sa njima i samo sa strepnjom očekivao šta bi mu Era mogao reći i učiniti. A onda jednog dana opet posve iznenada Erin jednolični glas, kao iz daleka. Na decu, a? Pre ili poslije ćeš ti, Reponjo, odgovarati za to. Odgovarati nego šta? Da, odgovarati. Ne vidi kome ni zašto, ali ga ta misao prati danju i budi noću. Odgovarati, to je strašno i neizbježno, a nemogućno. Lakše i
prostije bi bilo umrijeti i tako se zauvijek osloboditi i ere i života i svake vrste straha i odgovornosti i teškog iščekivanja. A starac je nastavljao kao da mu čita misli svojim tromim, limenim glasom, koji je kao i njegov pogled ubojit, a ne vidiš odakle dolazi. Nego, ti bi najbolje uradio da se ubiješ, sam da svršiš. Šta će ti život kad si takav, a robija ti ne gine? Pljunio je i otišao lupajući štapom o smrzlu zemlju. Era je zimi retko izlazio, iz toga je sve češće slao Mikana da mu kupuje sitnice i svršava poslove. Jednom je zaboravio da mu da novac za cigarete. Od straha mladić je kupio za svoj novac i doneo. Otad je starac češće zaboravljao i puštao da ga njegova žrtva duvani, da mu nabavlja rakiju i druge potrebe. A Mikan je davao svoj novac lako i drage volje, kao da se iskupljuje. Samo je strepeo pitajući se da li će uvijek imati koliko treba da zadovolji Erine zahteve. I još je sve to morao da krije od drugih radnika, koji su mu se podsmijevali i govorili da ga Era sasvim zaulario. Osim toga, on je ložio Erinu sobu, donosio mu toplu vodu, sušio i mazao njegove ogromne cokule i što je najgore, usnu i budan mislio na njega kao na uličenje svega što je studeno, mračno, uvredljivo i opasno u životu. Malo predaha i odmora nalazio je onim svojim mislima o bežanju. Pobeći, mislio je, staviti između Ere i sebe dane i dane pešačenja, mnogo predela i kilometara, zametnuti svaki trag kao što rade vešti krivci. On zna da nije krivac, ali to saznanje ne pomaže mu ništa nego čini stvar samo još težom, zamršenijom i žalosnijom. A možda krivica i nije drugo do nevinost koju ne možeš dokazati, kad te Era na svoj način optužuje i poziva na odgovornost. Jer tu i ne treba čekati sud. Nema pravog suđenja i ne pomažu svedoci ni dokazi, nego treba bežati. Pobeći i naći se tamo negdje gdje ne dopire Erina sila. Eto, u toj misli su odmor i sreća, ali sve to traje kratko i ne pomaže ništa nego čini stvar gorom. A poslije toga maštanja čini mu se da ovo državno imanje i nije deo sveta nego usamljeno ostrvo sa kog nema bežanja i na kom Erin pristanak ispunjava dan i noć. Jer Era se ugnezdio na njemu zajedno sa svojom nečistom misli i nepravednom optužbom. Ponekad pomišlja i na to da bi se moglo desiti čudo i da bi se u jednom trenu moglo sve iz osnova izmijeniti. Na primjer, Era bi se mogao odjednom nasmejati, udariti ga lako dlanom po kapi i kazati mu da je sve što on sa njim čini samo šala. Nema tih strašnih odgovornosti, ni zlih pomisli, ni pogrešnih sudova. Sve je to izmišljeno samo zato da za neko vrijeme zbuni i uplaši takvu ludu, ošišanu glavu kao što je Mikanova. Gubeći se u takvim mislima, mladić je unaprijed uživao u radosnom olakšanju koje bi poslije toga moralo da naiđe i koje bi bilo utoliko lepše i veće što je šala bila zaista svirepa i trajala dugo. Video je i čuo preobraženog Eru kako se smeje, smejao se i sam kroz suze i želeo da poljubi tu ruku koja ga očinski tapše po glavi. A kad bi se ta misao raspršila kao san, on bi video da je sve što je bilo, svet je opet svet i u njemu Era ono što je bio i onakav kakav je. Odgovornost je opet tu,
neodređena i nejasna, ali stvarna kao ogroman zid pred kojim on stoji, zbunjen, izgubljen. Najposlije došlo je i proleće, neko vihorno, svečano proleće, kao bezglasna eksplozija u zoru. Dani su dužali, naišli su poslovi. Vezani nevidljivom, ali čvrstom vezom, Era i Mikan su se po vazdan kretali po rasadniku. Mladić, snažan i preplanuo, već bos i razdrljen, a starac još u šinjelu od zelenog šajaka sa kačketkom nabijenim na oči. Sve je između njih bilo isto. Pa ipak je ustrašeni mladić primetio mračan zamor i stalnu klonulost na Eri. Nekad je starac mogao satima da stoji na suncu i da nadzire rad, a sada je sve više tražio senku i ocedito mesto gdje može sesti i nasloniti leđa uz neko drva. Jednog dana Era je tako odmarao u hladu, u napola ležećem stavu. Mikan je čistio jarak pored puta od kišnog nanosa. Kako je posao napredovao, on se sve više približavao starcu. Kad je bio već sasvim blizu, pogledao ispod oka i video da Era spava sa glavom opuštenom na grudi. Prestao je da radi i uzdržana daha sa nevericom posmatrao to opušteno telo i zbrčkano lice sklopljenih očiju. Ne izgleda ni malo opasan kad ovako leži i ne gleda, mislio je Mikan u sebi i činilo mu se da bi sada moglo nekako pobjeći od njega i spasti se tamo negde na mesto o kojem je tako često maštao. Ali starac se probudio i tako kao da nikad nije spavao i odmah je bilo jasno da bežanja nema. Pa ipak bilo je očigledno da Era naglo slabi, da se menja i sporije kreće nego ranije. Jedino njegov odnos prema Mikanu nije se ni ukoliko menjao. Pre bi se moglo kazati da je režanje bilo ljuće i prezir teži. Sad već nije uopšte plaćao duvan, rakiju ni druge sitnice koje mu je mladić nabavljao u gradu, a koje je on primao bez riječi ili zahvalna pogleda. Jednom je svega promrmljao kao da nekom drugom govori: nisu pare za goveda, a na robi imat ćeš izdržavanje. Očigledno ništa ovog čoveka nije moglo izmijeniti, pa ni bolest, koja često ljude čini boljima ili bar mekšima. Ali proletnje sunce je neprestano jačalo, dižući u mladiću snagu, a sa snagom neku nadu bez vidljiva razloga. Jednom je slučajno čuo kako dvojica radnika rodom od Valjeva razgovaraju o Eri. Spešao valaj ovaj namčor. Zaokružuje, kaže drugi gotovo veselo. Samo jednog dana kad ga kucne i obori iznenada. Mladić je uzbuđeno slušao. Osjećao je kako mu srce jako bije. Era mu je uvijek izgledao neuništiv i večan, a sad, evo, oni slobodno govore o njegovoj smrti kao o sigurnoj mogućnosti. Javila se slaba nada, ali suzbijana odmah strahom, jer mu se kao uvijek činilo da je neumjesno i opasno razgovarati o Eri, da ne bi valja ni prisustovati takvim razgovoru, ni onda kad bi bio povoljan, a pogotovo kad je ovako oštar i zlurad. A sunčev luk je rastao i svakim danom sve duže i snažnije obasjavao imanje i ljude na njemu. Jednog takvog dana pred podne Mikan je bio u ostavi za alat kad je čuo kako napolju djeca usplahireno trče, vičući nešto i dozivajući nekog. Namjerno se tu zadržao malo duže, da se ne bi sreo sa decom. Izišao je tek kad se vika smirila noseći na ramenu alat. Tada je video glavnog baštovanja i Stevu Kočijaša kako se
penju s pečenom stazom u rasadnik. Pošao je za njima pa potrčao. Sve je ugledao nekako odjednom. Nasred staze, tu gdje ga je prijeka smrt oborila, ležao je pod jakim aprilskim suncem Era, presamićen i splasnuo. Izgledalo je da je ta strma staza kao žuta bujica nanijela samo njegovu nabučenu zelenu uniformu kojoj je od njega ostalo vrlo malo. Mladić je prišao i pogledao. Velike čvornovate ruke još su držale krivi debeli štap. Glava je bila zabačena u stranu kao kod preklanog petla. Oči sklopljene, ali ovog puta zaista namrtvo sklopljene. Krv koja mu je u trenutku moždanog udara bila trgnula na nos, sad je već skrutnuta oko usta i brkova. Mikan je gledao sve to mirno, bez uzbuđenja, sav ispunjen čuđenjem kao nekim belim ogromnim prostranstvom. Mislio je hladnokrvno i slobodno. Gle, kakav je! Liči na dijete koje ne ume da se ubriše. Era, zar je to Era? Taj okrvavljeni leš, leden i zgrčen, sa svojom nepomičnom toljagom u mrtvim rukama. Gdje je onaj pogled nevidljivih očiju koji je zbunjivao svijet oko sebe, presecao mu dah i oduzimao volju za život? Pa Ere i nema. To, mucao je mladić sa svakim korakom idući u stranu, dalje od leša. A kad je došao do prvog drveta, jedne već ojačale kajsije, prekrio je lice rukama i spustio ga među njene račvaste grane. To je Era od kog sam i u snu strepeo. To. Pitao se neprestano, a u isto vrijeme osjećao kako mu se iz uzdrhtale utrobe diže moćan, grčevit smijeh, širi se po grudima, navire u grlo i silom mu otvara usta iznutra. Taj triumfalni smijeh ga je potresao celog, pretio da ga digne od zemlje i ponese u visine kao pahuljicu bez težine, a on je nastojao da mu se odupre, da ga priguši i pritiskajući lice sve jače u dlanove, pribijao se uz kajsiju. Dva čovjeka na stazi oklevala su nekoliko trenutaka zagledajući leš, a onda prvi progovori baštovan. Idi brzo i javi upravniku, treba će i lekara valjda, ja ću dotle ostati ovdje. Dobro, odgovorio je otegnuto i neubeđeno kočijaš, bacajući pogled u stranu tamo gdje je stajao mladić, naslonjen čelom na voćku, dok su mu se grčevito tresla ramena. A onaj tamo plače. To je kočijaš rekao tvrdo i poluglasno i najposlije krenuo put glavne zgrade.